Assalomu aka. O aka. Qanchadan ekan? Çok sizni emas, qo'yni tortib o'tam. Ha. 25 tane qo'ziq qo'ylari. Qancha tish? 4 tish. Bavdari qanday? Erkek urg'achi. Erkeklere. Narqining babasi qanday? Kichkinakay. O mana. Shop qancha ekan bu? 18 mingga. Tishi qanday? To'qto bo'ladi. Bo'z qisir. Qisir ha? Sizniki qanday aka? Bir bekar. Bo'ldi aka. Tishlari qanday? Arzon bo'ladi. Qanchadan qanchaga cheyin? 7-8 ming ha. Tishi qanday bo'lib qoladi? Jashala. 6 tish ekan da, jashala bo'lsa. 8 8-9 tish ha. Shop qancha ekan bu? 30dan kam var ha, tishlari-chi? Tishlari 6 tishlar. Ama o qo'zisi kimniki? Buniki ha? Buniki da var, ona var. Ha, mana o erkek burg'achi u. Erkek. Bu da erkek ha? Oq qo'ylar qanchadan aka? 15dan. 15dan ha. Tishlari-chi? 6 tishlar. 6 tish ha, bo'z qisir. Bilvay, qo'yda жүргөн. Bilvaysa? Qo'zi qancha ekan aka? 12 ming. Urg'achi? Urg'achi. Shop qanchadan ekan qo'zi var? Ha, brat. Brat. Qanchadan ekan? 10 mingdan ha? Ha, 11 mingdan ha. Erkek urg'achi. Urg'achi var ha. Qancha bosh? 4 bosh ekan ha? Ha, 5 bosh. Narag'ında da birov bekinib qolibdir. Shop, assalomu alaykum. Qanchadan ekan? Alındı uca satıldı o. Alındı. Qanchadan aldınız? 11'den. 11'den he? Erkek urg'achi. Urg'achi. Urg'achi ha? Tishlari-chi? Qo'zi. Ha, barli qo'zi u. Mo sal qartan o'xshaydi ha? Yo'q, 3'ünü 10'dan aldım. Ha, 3'ünü 10'dan aldın. Tishlari qanday yo'q qoldi var? Bular 8-10 o'xshaydi ha? Tishlari. Ha. Yaxshi. Erkek urg'achi dedingizmi? Bular urg'achi. Urg'achi var, narqi qo'zi var-chi? Urg'achi ha? 4 ta pishmay bor ekan. Ha, qancha bosh dedingiz? Bu yerda qancha bosh? 20 bosh ekan ha? Assalomu alaykum YouTube ko'rarmanlar, jana men подписчиктарым. Bu videoda aravash var bo'lmoqchi. Aldinava bir like, bir kommentariy. Pauza qilib tartayotgan sebebim onday bo'lyapti, to'g'anlar. To'g'ri jag'dan tushunasizlar. Andamasa boshqa qo'ylarda qaraylar. Ha, aka. Qanchadan ekan? Qanchadan qanchaga cheyin? 35, 25, 25. 25dan 35 ga cheyin ha? Mo qanday kimniki qozisi? 35 ming ha qozisi men. Enesi ham urg'achi, bolasi ham urg'achi. Ha, tishlari-chi? Tishlari 6 tishlar. 6 tishlar ha? Qanchadan qanchaga cheyin aka? 35 mingdan 10 bosh, ichida 2 qozisi var. 35 mingdan 10 bosh ha? Tishlari qanday qo'yat? 2 tishdan 6 tishga cheyin. 2 qo'zi qo'ylar bor ha? Ha, yaxshi. Qolgani bo'z ha? 79 ming. 0779 76 57 78 ha? 35 mingdan yaqin. Qiziqqanlar bo'lsa chalib söyleshib olsanglar bo'ladi to'g'anlar. Oh, qo'zi ham dangal ekan to'g'anlar. Birosi nariq ichinde ekan, arasında ekan. Qanchadan qanchaga cheyin aka? 25 mingdan kam var ha? Tishlari-chi? 6 tish, 8 tishlar ha? Bo'z qisir. Bari bo'z qisir, arabash. Arabash ha? Qancha bosh dedingiz? 18 bosh, 25 mingdan tegiz ha? 79 ming. 0779 21 03 15. Qiziqqanlar bo'lsa, jana kengri ma'lumot olam deganlar bo'lsa, o'sha nomerlarga chalib söyleshib olsanglar bo'ladi to'g'anlar. Shop, qanchadan qanchaga cheyin? 25dan 35 ga cheyin. Tishlari-chi? 2 tishdan 6 tishga cheyin ha? Qo'zi usidagi bor u. Ha, qo'zi var qanday? Erkek urg'achi. Aravashi. Qancha qo'zisi var? 5 qo'zi qo'y ekan. To'g'anlar, qolgani bo'z bu. Voy, to'g'anlar, bu yoqda oyog'anday cho'ng liniyaviy qo'ylar kelib qolibdir. Qanchadan so'rayapsizlar?
100 ming so'mdan, oho, mına saat tuğanlar. 180'e berber tatı çoğu. Üçönü 180'ge berbey жатат, Tişleri qanday? 6 diş rokozu. Biri kozu 6 tiş, Erkek urgaçı. Var urgaç. Urgaçı var, boz bu? Eko boz, biri kozu. Bu urgaçı. Üçöten urgaçı. Telefon nomer aytıp koyuş bu. 0777 20 07 80 Liniyalары qanday? Qanday liniya? 80 liniya var ha. O dokumenti var da bayağınday dalil деген. Кызыккандар болсо чабып сүйлөшүп алсаңар болот азыр кайтылган номерлерге. Документальный таза койлор экен туугандар. Линиясы 80, Арашан болуп калабы? Арашан 80 деген линиядан экен туугандар. Ортодо канча талаш болуп атат? 200 de atalar. 15-80 berber tatı. 20 ming талаш болуп атыптыр да. 15-20 ming талаш болуп атыптыр. Үчөөнү 180ге бербей атыптыр туугандар. Канчадан канчага чейин аке? Брадан. Канчадан канча? Билбейсиңерби? Асып аке, канчадан канчага? 15 миңден, 15 Канча баш? Hazır 18 başkanlık şu. 18 баш. Козу бар, Ola toktu var. Токту бар. Боз кысыр. Аке. Боз кысыр. Yok bunlar kısır. Кысыр бар, Канча экен туган бул? Кимден экен? Асып аке, сизденби? Yok benden meskan. Ээс жок экен туугандар. Айган. Сизденби? Кочкорбу? Канча? 60 миң, Арашан, О козу койчу? 30 миң, Бабасы кандай? Эркек ургачы? Ургачы. Тиши кандай? 3-чү бабасы. О кочкордун тиши? 2 тиш, Таксыр канчадан канчага чейин? Же оптонбу? 3-ө 25тен, соолуктар экен, Тиштери кандай? 4 тиштери, боз кысыр. Боздор, Бирөө кысыр, экөө боз. Шеп канчадан экен? Канчадан канчага чейин? Сиздики эмеспи? Брат, канча? Тууган. 30дан, тиштеричи? 4 тиш, 6 тиш. Козу койлорбу? 4 тең козубу? 3-өө. Козу бар кандай? Эркек ургачы? Ургачы бар, Тиштери кандай дедиң? 4 тиш, 6 тиш. Наке туугандар козу бар. Бирөө бозбу, кысырбы бирөө? Боз, бирөө. Канчадан канчага чейин укам? Тандамайга 23'ten de. İçindekiler 23'ten, Tandamайга козу бар, Optumuga 21'den de olur. Оптомго 21'den. Ургач барбы? Var yok urgaç. Ургач козу бар. Ал бу кысыр боз боло элек, Бар эле кысыр деги. Могу сыртындагы барчы? Канчадан канчага чейин? 30 миңден, Тиштеричи? 6 тиш. Боз кысыр. Köten bu. 3 тең боз, Таксыр канчадан канчага чейин? Optumuga 25'ten. Оптомго 25'ten. Бирөөнүн эле козусу бар, 10. Экөөнүнбү? Козу койлор дагы 25'ten. Optumuga. Эркек ургачы козусу. Urgaç çekiyor. Экөө ургачы, Тиштери кандай болуп калат? Biri koz diş, Аха. 2 diş, 4 diş, 6 diş. Oldu. Козудан 6 тишке чейин экен да. Калгандары кандай? Боз, кысыр. Şu boz eko kozulu koy. 3-өө боз, 2 козубу кой, Козусу бирөөсү мына туугандар, азыр дагы карайбыз. Козу тиштин бабасы уже козубу болуп кетти өзү. Aynen. Жакшы. Канчадан канчага чейин укам? Жок, балары биринчи. Dolar 30 bin kamı var, 20 bin kamı. 20дан 30га чейин, Тиштери кандай болуп калат? Dişleri 4 diş, 2 diş, 6 diş. 2 тиштен 6 тишке чейин, Боз, кысыр. Boz. Боз, канча баш? 8 баш, Канчадан сурап атсыз аке? 17'den kamı var. 17'den kemi var. Tişiçi? 2 diş, 4 diş. 2 tiş, 4 tiş, Боз, кысыр. Boz. Боздор,